الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أرادهم الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أي الله neizmjerna blagodarnost mu pripada samo na Allah subhanahu wa ta'ala za site ovije koji njih dali blagodati. Neka je selam i selavat na našiju drag pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Neka je mir i spas na njegovata blagorodna, odnosno česna familija. Neka je mir i spas na njegovite česni drugari, to se ashabite, i neka je mir i spas na site onije koji go sleda pa se do sunni od den koji se narečeni su jednoto ime ehli sunnet wal džema, jedinstvena grupa priznata ke Allah subhanahu wa ta'ala koja go dostigna nivo to na najvisoki od stepen na česta i gordosta poradi to što kako glavni izvorni zemat Kur'an ti sunnetot. Dragi braća muslimani, ovo je kuranski ajet koji u prijevod znači Allah na vistina, bismillahirrahmanirrahim, Allah na vistina nema da je izmeni situacijata na jedan narod se dodeka toj narod ne se promeni sami od sebe si. Ako Allah bi sakal da im nanese zlo na luđeto, na narodu, togaž nema koji da mu se protistavi. Za njih jedinstven zaštitnik je Allah subhanahu wa ta'ala. Dragi braći muslimani, ovo je kuranski ajet. Ako vidi me, ako pogledne me, ako vrle me pogled u istorijata, ušte od razvivanja to na prvi čovjek, Adem a.s. Če vidi me koliko samo narodi Allah subhanahu wa ta'ala, koliko samo narodi poradi neposlušnost kod Allah te bareku wa ta'ala probanali. Koliko samo narodi Allah dželešanu, dragi braći muslimani, nema da ne promeneti, da ni vdahnet imam i nije više da vjerujeme u Allah subhanahu wa ta'ala. Znači Allah koji je promenuo situacijata na jedan narod, Allah će donese drug narod. Kako to što go napravilo šte poprvite narodu na Nuh a.s. plemeto Ad, koje Allah dželešanu brate potop, koji beše nareći tufan. Narodom na Nuh, narodom na Hud, narodom na Salih, na Ibrahim, na Ismail, na Jakub, na Ejub, na Musa, na site ovije pejgamberi, dragi braća muslimani, znajeme neka site tije propanale, poradi nezemanje pouka, neposlušnost kun Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah dželešanu ki zameni komu prate potop, komu prate zemljotresi, komu prate raspalen ogan u neboto, komu prate metarun došt u sviteni kamenja, na vreme to na Lut a.s. na narodu od koji veše narečen došao metaru. I site ovije narodi imali svoje iskušenija. I u site ovije narodi imalo razrod, nemalo sjedinuvanje, imalo krvo prolevanje među njih. Sveki onaj čovjek koji bili inači, oni luđi, sveki onaj čovjek, dragi braće muslimani, koja će napraviti lošo nekoje delo, koja će napraviti nekoje lošo delo šeitanot, negovite loši dela mu gi pravil na tije, nerani majkovcim gi pravil deka se dobri dela. Če zemam je jedan primjer, u vreme to na Salih a.s. vreme to na Semut, na narod.
Tije, dragi braće muslimani, ima iskušenije so kamilata. Im beše zabranjeto da ne ubiva ta kamila. Im beše naredeno da je ostava na mira ta kamila slobodno da pase. No poradi nekoliko neposlušni i naći luđe, ta kamila je ubija. I koga je ubije ta kamila, dragi braća muslimani, toga Salih a.s. im kaže deka ne vi ostana ušte dolgo vreme. Od koga je ubihte ova kamila ostana ušte 3 dena do vašata promjena na narod. I togaš Allah subhanahu wa ta'ala im dade zemljotres koji gi zdrvi, koji gi unište vo nivnite kući, ostana uništeni, smrznati, skamneni. Poradi toga što ne posluša naredbata na Salih a.s. Isto je vo vremetu na Nuh a.s. koga Allah dželešanu im go prati potopom. Zašto sve toa dojde poradi gordelivost, nadujenost, poradi nekoliko vladari za da je začuva svoja ta vlast. I Allah dželešanu mu narede na Nuh a.s. izgradi brod i zamijeni za tije koji se vernici so tebe i zemlji jedni od životnite maški i ženski pol. I togaš Allah subhanahu wa ta'ala mi kazni njih. No, najgolemo zlo na verat od kaj dođe, verat. Glavni izvori za najgolemo to zlo se, dragi braća muslimani, 3 raboti. Prva ta rabota je grešnik. Vtora ta rabota je nepraveden vladar. I treta ta rabota je neuki. On je neuki koji rasprava za islam, od koji nosa cekakvi fetvi, koji izigrava alimi. Dragi braća muslimani, onoj koji ne počustvovao težinata na naukata, sigurno će počustvovati težinata na ponižovanje to, na naznanje to. I zato, dragi braća muslimani, ovoj narod i seku jede, koga se spomnuvo imeto na Allah subhanahu wa ta'ala, koga se donesuva imeto na islam, od koga je ovo prašanje. Zašto Muhammed alejhi salatu vesselam koga rekao deka ovoj umet će propadne, ti će zapadne dvo teške iskušenija. Pred 1400 godini Allahovi odpratenik alejhi salatu vesselam ne predupljedo, dragi braće muslimani. I togaš Ali radijallahu anhu go prašao Mel mahreć. Mel mahreć Allahovi brateniće. Na vistina nije veruvame vo tvojite zborove deka ovoj umet će propadne dvo teške iskušenije. No kaži ni ti ko je izlezot. Kaži ni ti ko je izlezot za nije da se spaseme od tih iskušenija. Dori se plaša u četvrti od halifa, bara li izlez, bara u rešenije. I togaš, znači nije trebeti isto to da se prašame. Ko je naši izlez? Ko je naše to povolno rešenije? Ko je naša ta temnica u kojoj ne smijeme da plovime, da izlezeme od ova stagnacija i devijacija u kojoj se naođa bolnata rana u ovoj ume, dragi braća muslimani. I togaš Muhammed alejhi salatu vesselam odgovoril mirno i smelo i gordo. Samo kitabullah. Ja Ali, kitabullah, knjigata Allahova. Voneja ima sve ona što se slučilo u prethodnite narodi, u knjigata Allahova. Voneja ima sve što će dojde. I voneja ima presuda među vas. Ima i za nas. I za prethodnicite naše, Allah subhanahu wa ta'ala go dao tvoj govor. I ti je što će dojdat ušte posle naši za njim ima, znači, dragi braća muslimani, izlezno rešenije. Ama onoj koji će napušti
veratom nadujenost, Allah Đelešanu sigurno će go poniži. I onoj koji će bara slava nadvor od Kur'ana, Allah će ostaviti da zaluta u zabluda. Bilo kakva, dragi braće muslimani, nadujenost. Da li nadujenost čovjek ima golemo znanje? Da li čovjek posjeduje golemo bogatstvo? Ako to i na to se naduva, Allah će go ponižiti. Ako to i da je golem malim, ako to i se naduva na to, dragi braće muslimani, Allah će go ponižiti. Uti ovaj je strog zbor od Allah subhanahu wa ta'ala i nema so to šiguvanje. Znate da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kažu da ne sme čovjeku da se šali da kažu vallahi. A od druga strana i njegovetova džennetu, sredinata na džennetu dok vidime seriozni utaravota. No nije, dragi braća muslimani, da se vratime na ona koji narodite zatalkale, koji narodite propannale, koji tije narodi, ako vidime plemetu na Ad, narodu nemali primjer od koga da zemat, samo bile opomenuvani. Ali toliko narodi propannale i nas ne ostane nije samo da zememe sole tunni. Da budeme poslušni kon Allah Đelešanu. Zašto nije što i da napravimo u životu naš i kakva neposlušnost kon Allah Đelešanu. I da ne pročituvamo Allahova odredba, verujte da to Allah ništa ne mu štetit. To samo naš ne štetit. To samo naš ne iscrpuva. I zato, dragi braće muslimani, ovo je dunjalog. Kućana pakosta. Ovo je dunjalog, ovo je svete. Ubica za onoj koja je zaljubljen u nebo. Ovo je dunjalog je otrov za onoj koji go koristi, ne svesen deka će go otruje sve do deka go zema, to je otrov. Ovo je dunjalog je temnina, ovo je dunjalog je iskušenije, zapametnite. Bogate onoj koja je svesen i trezen na se informiranost na Allah subhanahu wa ta'ala, a siromafe onoj koji se daleće od ovoj dunjalog, od ahiretot i se nasoče u ovoj dunjalog. No ona, dragi braća muslimani, celta i poenta što nije, znači, od što ima potreba ovaj uvjet. Koga Muhammed alejhi salatu vesselam pokazao to iskušenje na ashabite, glavno to rešenje za ova bolna sostojba i stagnacija na ovoj ummete samo jedno za etničko združuvanje. Međusobna sorabotka, solidarnost, sojedinuvanje samo na jedan izvor. Kako da kaže, jednostavno, dragi braća muslimani, da go pukneme šeitanot. Onoj koji ne naveduva na sekakov greh samo da ima što poveći prijatelji, drugari u džehennemu. I istovremeno oddalečuvanje od konflikt, od raspravi, najefikasen lek na ovoj umet, po današnje vreme, najefikasen lek na ovoj umet, lečenje na naši terani, zbližuvanje na muslimanski te redovi, izbivanje na islamskih te srca. I Allah subhanahu wa ta'ala, dragi braći muslimani, ne kažu pa i držete se cvrsto site za Allahovo tojaže. Znači, Allah ni preporačuva naredba, ni nareduva na sojedinuvanje i strogo ni zabranuva na razjedinuvanje. Zašto u sura Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala vele i nemojte jedni so drugi da se prepirate. Zašto će vi iščezne moćta i će oslabete. Vidite, na sekakov način Allah subhanahu wa ta'ala ni preporačuva sojedinuvanje. I koga gledame nije to, dragi braći muslimani, gledame deka među muslimanite nema nikakvi prepreki, nikakvi barijeri za da ne se sojedineti. Zašto site nije muslimanite sodržeme glavni 5 komponentni i nema nikakvi barijeri. Prva komponentna je to što site nije veruvame vo jedini jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala deka je naš stvoritelj i nije sve njegovi stvorenija. I to nije jasno kao den.
I site nije veruvame vtora работа е веруваме дека исламот е наша и права вера. Сите веруваме во еден пегамбер, а тој е Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Сите веруваме во една книга, а тоа е, драги браќа муслимани, Куранот. Сите ние веруваме во една ориентација. И нашата ориентација, драги браќа муслимани, киблата. И затоа сака да напомена ова соединување, колкав голем имат потенцијал, ако муслиманите се единствени, ако муслиманите се соединат. Место муслиманите да се занимаваат со некои работи меѓу себе, да донесат конфликт, како ќе им биде да се дружат со Куранот? Колку само од корис ќе им биде тоа на судниот ден, ке Аллах субханаху ва таала, оној што се дружи со Куранот. Макар и арапски да не знае, драги браќа муслимани, да се прочита на наш јазик. Сигурно ќе разбереме нешто, сигурно ќе откриеме некој закон. Да бидеме искрени, дали некогаш ние во нашиот живот сни размислеле, кога имаме земено Куран и да речеме овој курански ајет ќе прочита и на овој курански ајет, на овој закон ќе се придржава. Ако размислиме подобро, драги браќа муслимани, да видиме дали некогаш ние сни зеле закон од Куранот, кој земаме секојдневно законите на државата и се плашеме. И дали ние сни зеле закон од Куранот и колку ние сни се одржавале на Куранот. Ако не можеме целиот Куран да го земеме, барем еден курански ајет. И свето Куранот, драги браќа муслимани, препорачува една третина, дори препорачува на добар ахлак, на добар морал, на соединување, на единство на муслиманите. А единството, драги браќа муслимани, гледайте колку има голем потенцијал. Ќе напомена еден бедуин, кој Мухамед салаллаху алейхи ва селем го прашал, тоа племе на бедуини било заокружено од една голема и силна војска на друго племе. Али тие успеале да ја зачуваат својата чест, својата самотија. И Мухамед алейхи салату ва селам го прашал, како вие успеавте тоа да го задржете? А тој на тоа одговорил само, драги браќа муслимани, бевне единствени. Бевне единствени. И затоа муслиманите треба да настојуваат да бидат единствени во секој аспект, во секоја гледана точка. Муслиманот треба да бидете единствени. Не сме да има помеѓу муслиманите никакво разединување, оти тоа носе во куќата на пакоста, во куќата на пропаста и вечното живеалиште, тоа е, драги браќа муслимани, џехеннемот. И затоа и нашиот драг пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем затоа ни упатил хадис каде вели: зжувајте се и држете се за заедницата, бидејќи волку лесно ја јаде одвоената овца. Со овој хадис Мухамед алейхи салату ва салам ни препорачува дека сите ние навистина, сите вие верниците, све браќа. Спрема коментаторот на Ибн Кеусир рекол дека браќа по вера е поблиску од браќа во сродство. Браќа во сродство со менјавање на верата го прекинува братството. Тоа е со стрикото на Мухамед алейхи салату ва салам со неговиот чичко Ебу Лехеб, кој бил во сродство од потекло на Мухамед алейхи салату ва салам, али не бил од верата на Мухамед салаллаху алейхи ва салем, и тој го заслужил џехеннемот. Али Сулейман ел-Фариси не бил во потекло од кај Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Не бил во сродство со Мухамед салаллаху алейхи ва салем, не бил од неговото потекло, али тој го заслужил џеннетот. Зошто? Тој се приближил до Мухамед алейхи салату ва салам поради тоа што верува во Аллах џелешану и го заслужил џеннетот. И Мухамед алейхи салату ва салам самиот за него рекол дека тој е од нашата ехли бейт, значи тој е од нашата куќа. Она, драги браќа муслимани, што сакат да кажа во оваа тема, дека народот мора да се поправи сами од себе си. Немој да чекат она што ги снашло другите народи. Зашто Аллах џелешану нема те остави
pouki i primjeri i razni kazni na narodite. Zašto u ovoj narod, dragi braća muslimani, ima nekog raboti kada je Muhammed alejhi salatu vesselam rekao ako se pojava tije, će bidat za mene, ti su drugi raboti. Će kaže samo dve od tije, ako se pojave nepravedno naredjena vaga, će biti iskušuvani so beda i siromaštija. I ako vladarot ne sudi sprema Allahovata knjiga, će biti iskušuvani so nevolja i so nesloge i so vojni. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se koji je govorio Allah subhanahu wa ta'ala i go zamolio za 3 raboti u njegovih život. Da njegovi umet Allah dželešanu da ne ga ostavi u glad i Allah dželešanu mu je prihvatil ta dua. Njegovi umet da ne Allah dželešanu da ne go razidenuva, no Allah dželešanu ta dua, dragi braća, ne mu je prihvatila. Ova dua ne mu je prihvatil zašto? Videći Allah dželešanu znajel deka umet od ovoj umet koji će dojde deka nema do slijedeti upatstvotu, nema da slijedeti poukiti i primeriti na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i zato Allah dželešanu ostao na narodu koji mu dala Allah dželešanu i razum. I zato ja, dragi braće muslimani, Allah subhanahu wa ta'ala pomola večerva da ne prihvate ta dua, da ne napravi totonije koji će se sojedinime, da ne napravi totonije koji će bideme na njegovi otpad posle toa istrajni, da ne napravi totonije koji će se zbližime, će izbijeme muslimanski teredovi, da ne napravi totonije koji nema, dragi braća muslimani, šejtan da vlijaje na nas, da ni dade Allah subhanahu wa ta'ala sabar, a sabar od zavistinski od sabare nagradata se kako džennet. Ako go dostigneš zavistinski od sabara, znači nagradata je džennet. Lillahi Fatiha.